дар ин видео якчанд ҳолатҳоеро тамошо мекунем ки на ҳама одамо метавонанд ситуатсияҳоро ягон намуд бифаҳмонанд ва мо ҳамроҳи шумо мебинем оё кадомиша мо фаҳмонда метавонем. Ҳамада салом алайкум бародаро, хушомадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Ва дӯсто, пеш аз видеоро тамошо кардан танҳо ба одамое ки варзиша хуб мефаҳманд ва завқи тамошо кардан доранд. Ба хотири оне ки вақтона дар тамошо кардани варзиш бефоида сарф накунед ва аз ӯ ягон полза ба хитон бигирен. Агар шумо угадад када бутонед кадом ҷангувар ё кадом бозингар ғолиб мешавад, ба ссилкаи дар комментария закрепида метавонед бигзаред, регистратсия кунед ва дар бурди ҷангувару бозингаро пул кор кунед. Фаромӯш накунед ки дар вақти пулни регистратсия кардан дар депозити аввалтон то 6500 рубла метавонед ба промокод бонус ба даст биёред. Ҳам промокоди канал ва ҳам ссилка барои регистратсия дар комментария закрепидагӣ. این ویدیو را چه خیلی فهمونده میتونیم برادر شما که چه خیلی در ویدیو دیده میشوه مرد کودک از باسین به بیرون برآوردنیه و البته که مرد سه دست نداره. نمیدونم خیلی یگان کس بدون یگان آدمی سه دست داره، من نمیدونم. و در کادر هم دیده میشوه که مرد دو دست داره و هر دستاش بندن برای کودک از او بیرون برآوردن. نه که در یک لحظه سیم دست پیدا میشه و این سیم دست ای کجای؟ یعنی که در کروبنی پلان ما میبینیم که سیم دست نیست و سیم دست هم یک جایی میبره که آدم در اونجا پنهان شده نمیتونه، یعنی که استنکای باسی نیوجه ای کجا میبره سیم دست. بله برادرو، در همین قدر وقتی که ما برای شما ویدیو غیریادی سینمات میکنم، من بسیار چیزای غیریادی را دیدم. یکی тренажёри که به آدم خودش کچات سکنه من ایش نادیدم. یک از اویزا тренажёру خودشون هم کچات میکردن و همین خاطره که любой خیلی спортсмен اگر باشه موسکولا چانقایی که باشه این тренажёру تو را по-любому مونده میکنن. این پاتو خودشون کچات میکردن ازش در تنهایی. کی از تماشابینای ما در هندوستان بود میتونین در کامنتاریا بنویسین و ما باور ندارم که همه بدونه درباره وجود داشتن همین درخت، یعنی که چگونه درخت از همه درختی کلانترین، پهنترین، یعنی که این درخت از دورای قدیم سیمبولی خوبی و بدی حسابیده میشود و بسیاری آدمایی که در آنجا استقامت میکنن میگن که در باغ بهشت جوش، یعنی که در همونجا قرار داره، یعنی هم جای بودگیش هم خیلی مهمه. و چیزی که از شما دیدین برادرها، این جنگل نیست، این نوده ها و شاخهای یک درخت که پایه موندگیه. نام درخت بانیان یکی از درخت‌های کلانترین در جهان میروه که 1.5 گکتار احاطه میکنه، یعنی شاخه‌های همین درخت. ولی اگر انگور میبودی یگان خیلی فهموندهش میشید نه که بانیان چیه نمیدونم، خیلی نمیوخه. بسیاری آدم‌ها درباره آخری زمان گپ میزنن، بسیاری آدم‌ها باور میکنن، بسیاری باور نمیکنن و ما خلق مسلمان هم قدرش میدونیم که درباره این کار خداوند تنها خودش میدونه. نه که یک چیزای غیریادی در آسمان به نظر میرسه که بسیاری آدم‌ها همیشه همچون یک نشانه آخری زمان میحسابن. یعنی که شما نگاه کنین که در آسمان چیزی که میبینین چه خیلی را فهمونده میشه. هیچیه. یک چند مدتی دراز شهروندای کوستاریکا اینمی خیلی چی را میبینن و خیلی هم در حیرت میافتن. بسیاری ها میگن که این پلنت های نیبیروه. با فکر شما چیه در کامنتاریا میتونین بنویسین. شما یگان وقتی دیگه برادرها که در راه ماشین پروست آوری کنه، پروست تک دیگان چی نوزده و ممکنه که بسیاری شما ندیده باشین، ممکنه بسیاری شما البته که ندیدین و همه خیلی چیز ممکنه، کاک بود هم ممکنه، یعنی که از اول شما تماشا کنین بعد من گپ میزنم. این برادرها 100% монтажай و درباره ما حتی ویدیو رازبور هم دارم. هوز اگر بیام ссылкаش در همین پادکست ویدیو و در описании میمونم تماشا کنین و ممکن بسیار تماشابین ما هم ده باشن برای که او خیلی просмотри کلان داشت ایمینا رازبوری ان همین ویدیو. سنگی که در این نوار شما دیدین خیلی هم سنگ غیریادیه و آدمایی که او را یافتگن البته که حیران شدگن. ما شما هم میبینیم اگر خیلی اینترست بود حیران میشدیم و این همه چیز دکازات میکنه که پلنت زمین ما هم خیلی هم غیریادی میشه و چیزایی بیایم که یگان وقت در یگان استوریا دیدگی نبودن. خیلی نختون بود نویسین که همه خیلی سنگ یگان وقت دیدگی بودن. این سنگ برادر پروست سنگی که در تاریکی او را تاش نگم نمیکنی
ба фикри шумо оё возможно ки ҳамин санг просто аз космос ғалтидагӣ бошад? бале бародаро, дар нигоҳи аввал шумо вақте ки комнатаро мебинед, фикр мекунед ки дар дига планета сохтагия ё ки дар космос, барое ки закони гравитатсия дар инҷа нарушад шудааст. вроди одамо бояд рост истодагӣ бошанд, не ки баракиянд. Не ки бародаро, дар асл и комната яъне ки ҳамин здани уклон қати сохтагия ва ҳама чизош ростанда дуру. ва агар ты баробари ҳамин хона рост бестӣ, дар асл ты баракӣ истодагӣ бароями, яъне ки камера ба урувини хона мондагия рост, одамо дар назарат метавонад ки гӯё ғалтӣ дестанд. яъне не ки на самом дели хона каҷела сохтагия. бале бародаро, ман дидагӣ мекардам абра ки хеле ҳам паст мефарояд. Не ки ба ин дараҷа паст фаромаданша ман якум бор дидистам бародаро. чиқаде ки шумо мебинед ин ҳами абра. шумо мешидин дар комментария бинависед ки агар ҳамин қадар абр паст поён мефаромад, медидин чӣ кор мекардем? Не, ягон одами калон да у пара сигарет накашидист. ин реални абра. чизе ки дар ин видео шумо мебинед, бисёр одамо полтергейст меган, русо домовой меган, яъне ки чизое ки дар хона зиндагӣ мекунанд, яъне ки рӯҳ. ва дар ҳамин видео одаме ки ба навор гирифтагиай ба гуфти худаш ки ин ҳамуай. тамошо кунед бародаро. So that it's slightly longer than the mat board your artwork is mounted to. ва видеое ки ҳозир тамошо мекунем бародаро, бисёриё меган сояе ки дар пушти дар мегзара, и просто монтажае ва бисёриё меган и призракае. агар аз ҷиҳати монтаж фикр кунем, бародаро, ба воситаи монтаж любое кора карда мешавад. Не ки оё дар асл ин монтажа ё ин ки ягон чизи дигар. метавонед шумо фикрҳоятона дар комментария бинависед. дар ин бора бародаро шумо чӣ фикр доред? видеое ки ҳозир тамошо мекунед як чанд миллион просмотр дар интернет гирифтагиа. дар видео дида мешавад ки аз мошин мард мефарояд аз дари қафо, мерава ва як чанд лаҳза пас зан мефарояд. ну хай мошин дикас фармодан ягон чизи ғайриоддӣ нест. не ки бародаро иш не. баъди оне ки аз мошин ё мефароянд, мераванд мошина маҳкам мекунанд, яъне ки ҳатто шофёршо мефарояд. баъд як чанд лаҳза пас мошин мерава. хай метавонем бигӯем ки дар ӯ пара бо ягон кас дига шистагӣ буд, ӯ сари лула шишта ҳайкат мошина рафт. не ки мошин ғайриоддӣ мерава, просто так разворот намекуна бирава. иқа прогулка мекуна дар байни кӯчаи тарафу тараф ва мерава. ҳамон вақте мерава ки шофёрош меояд ки мошинаш дар дига ҷое. ва чиқеле ки шумо дистем бародаро, ба воситаи камераи назоратӣ ба навор гирифта шудагӣ, вақте ки шофёрош меояд, мо шумо мебинем ки дар асл дар сари рул ҳеҷ кас набуд. пас мошин чӣ хел исус рафт? боз агар бигем хай рӯшнӣ кашидагӣ набуд, ягон чиз дига, метавонист просто ба қафо биёяд, тамом, ё ки ягон мошини ка бизанаш беста. не ки разворот мекуна, и тарафу тараф меравад. чӣ хел рафт? ва ин видеое ки ҳозир шумо дидем бародаро, ин видеорам бисёри одамо дар интернет видеои ғайриоддӣ меҳисобанд. ман ягон чи ғайриоддигиша дар инҷа намефаҳмам. типа ғайриоддӣ буданаш ҳамие ки одам ба танаи усталба баромадааст, ман баромада метавонам баъд чӣ? ё ки просто севчинӣ баромадааст. хай ну и что усталба сев намебанда? ба фикри ӯ мебанда. фикр кардна бародаро дар комментария бинависед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.